Lotto results. Good morning, Idol Orange. 19 PCS Lotto resulta yung po dito 9 p.m. draw di rabi para iti 655 Grand Lotto. Winning combinations are number 3, 14, 25, 13, 23, 22. Awanti milyonaryo. Ore kumati abakin na get 45 million pesos. Awanti nagasat. Para ba Mega Lotto 645, winning combinations are number 17, 15, 32, 45, 40, and number 12 with a jackpot prize of 37,032,365 pesos and 47 centavos. At dangatanagasa at nga nangabak. Ada mesa nga nangabak. Congratulations, Kenka, Idol. Kadwayo ti 99.5 IFM Lawag siyak ni Idol Shanti Papi Tatak IFM.